Pemirsa silih tunggil pengupaya ring sejeroning nampenin macet ring wewidangan wisata Sanur, pemerintah Kota Denpasar pacang niagayang shuttle bus listrik. Indike nucap kewedarang oleh Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Aryo Wibowo ring Denpasar. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Aryo Wibowo sekali sani kaketu saking kantor berita antara Mausang, kuintenan lelima shuttle bus listrik pajang ke Anggarang, ngelintangin APBD perubahan tahun anggaran warsa kali talipat likur. Sinambi pamidab-dab inucap taler sinarengan antuk katureksain oleh Dinas Perhubungan. Bus punike pajang ka operasiang oleh Prumda PD Parkir. Dani Mausang shuttle bus listrik model nyanis kadi sani sampun kaanggen ring Pura Agung Besaki Kabupaten Karangasem. Shuttle bus yening sampun memargi becik pajang kawawahin malih asiki ring warsa kali talis lai likur tur wau kemargiang larangan parkir ring badan jalan. Tetujon pemargi punike wantah nambakin kanan macet ring Sanur. Ngenenin indik kewentenan kait kantong parkir sampun kabrik bagang tur kekantenang kagenahang ring ajeng Hotel Hyatt miwah Pantai Mertasari. Katugesang malih wisatawan saning nginep ring hotel-hotel ring Sanur kauningin kantun side nganggen kendaraan pribadi nuju hotel. Shuttle bus listrik wantah katujuang majang wisatawan sane jagi nuju restoran wiadin mebelanja ring widangan Sanur sane sadurung nyane kendaraan pribadi ke odohang ke kantong parkir. Bali Pos Nguningayang.